lugui man khana yang ulko phasing thik ojarawo Tripuri Sundari Express phaisa koika Delhi hase thangnani phasing obo haikena ang man khangke thaya thani hain hai kok salainani thanglai buri bodolni IWFT ni president jek sindukona jamatia bai sakpang nung boda tini Tripuraland sanmani bagi Delhi haseo thangnai bo sanmongo eba bukhukjak songnung busaklangai thangtong abro kisa khanalai na bilang hambai Chini Khorang no song tini Delhi hasto thanai Tripura Sundari Express te song tini duita somoy rel kanai song bure bukuk sonne pura an thani taufano mo sopaya kara ani bure bukuk song IPF ridon thani no aro joto report rezak ani jesima jorate ang saimano bure bukuk song seman sile taklai asukure sema to kubangma tongo hingke amo hepeno chala songkong no bangkugo hingke song aro Delhi o thanai song 2009 ni chimi song Delhi thangoi Tripuraland no tuye song andolon khlayo bisipurun no thangoi taklai bo song thanai Delhi jontor montor o song o Tripuraland demand no tuye song oro thangnai song oro sudo abo ni bagoi chimi taklai chini o boru rong ni style bos bas ni bagoi Tripura o borono agini chimi no borok chini Tripura ni borok Tripura no tongtong na sungo dabi no sung thangi saine amon loge ta kisem hisab loge bo tongo sung amono Tripuraland sung tabo sung je sani phimene tabo sung abo maiya kho jotodin porjonto sung maya sak o Tripuraland no sung sanlai thanglai ne sung amono yakare sung sugya Tripura sadofa thangnani hingke ADC area no Tripuraland riwoi Tripura sa dofarok thangnani kaisa ব্যবস্থা lama abo সংবিধানো 2-3 দ্বারা আইনটি খেছনা Tripuraland khlaire dinne sung demand khlaire besipurun dilibo obnotoy thang kalabelke hambai baidone joraka hamrabani baga ang hain hai kok sanan chaitok nai atisani hastea dong taku Peter bai kobangma kebem nai bodol ni adong ni khokei no obo hai kok silchamung khanawo hase habango phaimani yagulo IPF tirok Tripuraland ni sanmung no pogei thangka nei abo ni bagai tini Tripuraland sanani thangai tongo Delhi hase phasing tini platform ba sabi baba hai borok no pok phirok mung nai blaino hambai tini joto hasteni joto ani Tripura sarong na ang khaka hamya pha namusungo tini IPF tino hoite all brotherhood organization soho sung Delhi o thang tongo je opposition je party je borok sungno thani allegation khakya ai allegation ok abo mungsaya yaba sini samungni bisingtation phunugoi tongo je allegation abo je hapang phaimani ya golona Tripuraland ni pogoi thangka ama hai kok rok bangma sekhanai tong phiaba abo mungsapano abo soitobadi abo ngani bagai abo thangya karon ngake kok ngke kabangma allegation phainai no opposition party ro je party o tai khoroksa no ama hai ka sawine khlainai no phiaba bini samung no so sungnai chumna nango sung IPF di tabukse jorate se khlai thapai mane sung stand point sini tongko Tripuraland demand no tuinai oma haike no sung ko 28 tarikh bo tini rowana ranai Tripuraland tuinai tai CIB no oppose khainai tai NRC no tuinai sung lorai khlainai abono sini mul demand sung Tripura no kuno dino sung thuina riglak je bull branding kainai sung no o allegation khai tong mane abro bebang no bull abrok saya ama hairok khlaikyangke blaino sini dop phani bagai sung munak jagao sung sogainai aina hain kang kichicha kok sanani musungnai sini takokra bisram debarma bai yang besang kisa phaidi NRC bo Tripura sarong bagai belai nangmani citizenship bill no boka sunani nangnai aboni logi Tripuraland busu jotei nangmani o Tripuraland maya hangke Tripura sarong ni bagai busu jotei kirima singsa bunti kisa kok saikna media rokno pulawa hambaya pharo sung tini Tripuraland audition chini main agenda Tripuraland audition sung Delhi jontor montor thangai sung omno kendra sarkar thani sanani bagai chirignan thangai tongo Tripuraland to chini belai no nangsugo karon ke chini je soturta boso rajnitik khlaiman yagulo chini Tripura sa dofarok bebak no pachikita ostikto bipononi pothe thangai tongo oboni bagai sung Tripuraland mansugli angke kobo kumunyo Tripura sa bukung bara hanjangnaro komersugoi thangnai te kaisa chini nangmani ke NRC no bosung opus khaya NRC chini bagai belai no nango sung NRC ni bagai bosung Delhi jontor montor thangai NRC no bosung sanai
tei chini bagai belai no buskango wa nama singsa phai tongo abong ki CAB mane central sorry Citizenship Amendment Bill 2016 khaimasa tabke Citizenship Amendment Bill 2019 ngi thangka gabo belai chin bagai wa nama singsa omno sung bahake kasuiman obon bagai no angkasa kupur hanya karei joto tiprasa bebak no thamsa khlaini chungo CAB no kasna bagai joto no tiar tongnani nango joto no hambai osukno belai ke hambai belai nangkung mani kok khnaiman khna tako kra bisram ni khuktai ang haino hai kok sanani sai tok nai himnai tidai no tangi hingangke jora belai chini ya phabo borong ya phabo kisa truk IPFT ni je adong rok rel bogi phaching kalaimani sing nugui mankha ani logibo tongo yot IPFT ni General Secretary tako kra Shukla Deborma anono bonus Shukla Noatia sorry tini bo shan mongo kaibisuk san mongo bo jagao dorna khlaijaknai bo salo khlaijaknai nin khukti haino hai kadal khan khana ni bisu belai ke hambai tini 28 tarik November 2019 IPF tini party ni tidul mabai tabo Agartala ni Badarghat ni hoite duita ni jorawo Delhi direct thangnai sini train already 3ta bogi booking khlaijak tongo Delhi wo 30 tarik ni November soginai tei 1 tarik salsa sengres khlaioi 2 tarik hongkhangkai sini salsa tiyoi sengara dorna tongo Delhi ni jontor montoro sini nahormung tei one shok ma tei sini je agenda ongkha 5ta dabina tiyoi Delhi o thangai tongo je dabi number 1 ongkha sini ADC hamchana tiyoi Kotal haste Tipraland namnani jehetu tabuk ni parliament session tabuk 2019 ni paithak ni jorabo Delhi parliament session choloi tongo abo sini bagai belai important second agenda ongkha Tripura bo haino citizenship bill no tuyoi belai no sini bagai sini tokhane bagai belai wana ma sungsa citizenship bill amendment abo jodi implement ongui thangka hangkai already Tripura bo already fatarhani 5 pungui thangjak sing minority ongui thangka tabo haino hai 2019 ni citizenship bill amendment abo jodi implement ongui thangka hangkai sini tei kono kono basinani gurikha ba ADC area ni bisinga bo boine bora habui thangi manai ba thangnano aboni bagai जों second sini citizenship bill amendment abono जों जेकुनु क्रमे जों मा कासनाय ते abono oppose खलायो third number agenda ongkha Tripura wa haino NRC implement khlainani bagai जों central government India government ni thanibo जों पहिलानि सिमेने जों demand khlai phayo abo Tripura wo je 1949 सालनि 15 अक्टोबर नि सिमे जे Tripura wo phaimani fatarhani phaine rokno borokno chini to khlainani ongthong NRC abo register khlainani ongthong Tripura bo haino NRC implement khlainani ongthong teisini third agenda tongo je tabukni Kanchanpura sini takobu khorok je salsa dumbur ban thetani bo sini bru takobu khorok prai 40,000 ni saka borok tabuk Mizoram hok jate jate sogoi haino hai Tripura bo kifili sokpai mane bo 22 bochor kai thangka tabuk phona borok Kanchanpura no khuk kurei school pat kurei omo haiklai gaireng tanglai bolong bisinga lama kinaro tonglayo borok tabubo Tripura ni nagorik ni romjagya kho 22 bochor lai thangka mane belai wanama sungsa aboni bagai borok na bohaino immediate central government te state government te Mizoram government abono immediate solution khlairina nongthong Tripura bo borok na permanent settlement ni bagai central government abono step na thang hnai sang India government ni thanibo aboni khorang na tisana ni bagai tini hazar sini sikla te IPFT te IWFT atisa sang tabuk Delhi o thanglainani nai tongo te last point ongkha sini Tripura bo sang nugo 184 janani rajani bongsorok sini ha sini asaimani ha जों सिनि मानि अग्नि आसाइमानि सिनि मानि कक borok kok abono जों tabuksuk पर्यन्त प्राय 70 years kai thangka Tripura te India bai majarong mani kereng mani haipna tabuksuk पर्यन्त India government ba Tripura government tabuksuk पर्यन्त सिनि kok borok language na borok officially babe tabuk phona जोंना priority riya kho ebong every department ongthong kok borok roman script bai je tabuk phona language aba implement ongya aboni bagai जों India government ni thaniyo sini right te sini one shok ma sini nahormong te sini odhikar abono central government immediate khlairinani ongthong kok borok language aba sini mani kok sini 184 janani rajani bongshani kok o kokno जों kono dine phona khibi maya a kokno जों kono dine phona common ni riya a kokno जों roman script baina जों demand khlayo officially aba daktina immediate implement khlainani ongthong a dabino tei जों tabuk Delhi o thanglai tongo aboni bagai Delhi o thangai tongo aba khatong khajani kokya ang tini belai no noroni bising tiklai sanani musungo 10 bochor lagatar IPFT Delhi o thangai tongo
তাগলাই বিধানসভা ক্ষমতা ফাইমানি পরে বহাইনো তাগলাই নিনে লোকসভা ইলেকশন পাই थांमाने यागुला ताबुक निने 2019 नि लास्ट नि जराबो सेसन पार्लियामेन्ट सेसन जों सिनि दाबिनो तैनाय आन्दोलन खालायनानै थांतानि गोबांमा ताबुक नखुगिया करै थांलायनानै बागै जतन तिया रंलायजाक आबुनि बागै त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरकनि थानिवा आं आनि कबंमं तंनाय जों अराय परै अंलायाबै जों खरकसा हामिया सालायाबै जे त्रिपुरासानि बागै जे त्रिपुरासानि हानि बागै जे बासिनानि बागै जे सिनि सिनिमुंनो कराखे तनाने बागै जे आईपीएफटी पार्टी 2009 नि सिमे लगातार भाबे खलायफिमाने आबनो जों कोनो दिन पगै मान्या आबनो जों खिबिबो मान्या आबोनि बागै आबनो एक्सिपमेन्ट खलायसाक पर्यन्त सिने लगातार आन्दोलन तंनाय हिनै जों वानसगै दिनै थांलायनानै नाय दङ एकेसे सुं दंमाने जे महाराजा वीर विक्रमनि आसाइमा सालनके अफिशियली ओ जागाव हासे हाबांनि बखाक्ति डिक्लेरेशन जागा हलिडेनि बागै केबा तैगैसा खादुमाने एबा खायक मानि कखंगके त्रिपुरा सारकनि जे बिसिकताल त्रिं बिसिकताल ताबुक हलिडे डिक्लेरेशन रियाखौ जे हासे हाबां नरक बबो हाइके नरक दल बदलनि बखाक्ति आ सानमंग रंग खरां दिसानाय तो आं मइतो मानोबा त्रिपुरानि कैसा जों नुखालाय बुमा तिरिं फेस्टिवल हायकबा बिसिकताल आबसिनि 12.5 लाख दफानि बिसिंग अफिशियली भाबे जे डिक्लेयार खालायजा माने 2000 सन जखन आईपीएफटी क्षमता फायो एडिसिव आफ्रो तिरिं बिसि अलरेडी सारा त्रिपुराबो इमप्लिमेन्ट खालायजाखा फियाबा ताबुक 2000 आईपीएफटी क्षमता पाइमाने यागुलो ताबुक त्रिपुराबो जेहेतु सरकार राज्यबो कम्युनिस्ट रूल खालायो इभेन एडिसिव बाहायनो कम्युनिस्ट रूल खालायो जोंनुखा कम्युनिस्टनि 25 years प्रिभियस जे गभर्नमेंट जे चालगै थांमाने त्रिपुरासानि बागै कोनो एकटा एक एनसी फने त्रिपुरासानि फायदा अंथं अब कम्युनिस्टनि हेकबा सीपीआईएम नि कोनो नेता कोनो मन्त्री हेका कोनो एमएलए बा सरकार बा बरंनि पार्टी नाइया आबनि बागै जों नायो आईपीएफटी पार्टी रक बतिने बीजेपी बाय एलायन्स संगे गभर्नमेंट फाइमानि जराबो जों गभर्नमेंट थानिवा जों अबनो एप्रोच खालायजाक दंगो जों डिमान्ड खालायजाक दंगो त्रिपुरा बाहायनो इमिडिएट जेसिने त्रिं बिसि आबनो सरकारि भाबे हेकबा कैबिनेटनि माध्यमे आबनो डिक्लेयार खालायरिथों आबो जों आईपीएफटी डिमान्ड खालायो आबसिनि कायसिया लाइबुमा हेकबा आबसिनि कायसिया सिनि त्रिपुरासानि आबो बेलाय नांककमनि साल त्रिं बिसि आ त्रिं बिसिनि बिसिंतियै ताबो गोबां मा त्रिपुरा सारक जे जागाबो सिया नुगिया रिंगिया बा सचेतन करै जों आबनि बिसिंति गोबां मा जों सचेतन खालायतुबै मानखा सिनि कालचार सिनि सामुं सिनि कक अमहाय गोबां मा सिनि जे कमाजाकना जों तैसा तो सावैतुबै मानखा आ त्रिं बिसिनि बिसिंति आबनि बागैनो पलिटिकल फायदानि बागै गोबां मा आबनो पलिटिक्सनि दायमो खालायनाय कन्भार्ट खालाय आबनो थंगै दंगो आबनि बागै जों बरकनो कबंगनि मसंगो अब त्रिं बिसि अब कोनो पलिटिकलनि इश्यूया त्रिं बिसि अब सिनि त्रिपुरासानि लाइबुमानि इश्यूसि आबनि बागै आबनो इमिडिएट जों राज्य सरकारनि थानिया आह्वान खालायो अब अफिशियली भाबे डिक्लेयार खालायखांगे बेलायनो मोस्ट वेलकाम आसुं आईपीएफटी नो अरायपुरै खायनानि बागै जाना आईपीएफटी नो सकमाने ननै बै किसा बरक किसा केबें मंग बदलनि आदं रक सायवै दं जे आईपीएफटी त्रिपुरा हासे हाबांगो फाइमानि यागुलो त्रिपुरालेननि सानमुंनो पगै थांका हुई खिबिका अ सानमुंनो तै सानलिया आबनि बागै बबो हाय फिरक मुं दंनाय दिनि नों प्लेटफर्माव बाजायदों आईपीएफटी 2009 आसायफोरा मात्र 25 जन आफ्राबो आईपीएफटी ना केबेंगै त्रिपुरालेन विरोधिता खालायनाय गोबां माने दंगो इभेन विधानसभा इलेक्शन बसुनुखा राज्यव आईपीएफटी अनेक अपप्रचार खालायखाताम लेंता बाहिनी हंकै सन्त्रासवादी पार्टी हेकबा जाति उपजाति विभेदकामी सृष्टि खालायनानै पार्टी हेकबा त्रिपुराबो तैसे दांगा फनांनानै पार्टी अम हेकबा मा इलिगेशन तो सबै साका बरक सानायनो कारण आगेबो साइ फैका ताबो साइ दङ बरक साइनो थांनाय कारण बरनि आइडियोलॉजी अंखा बरनि पार्टी न बाहायके स्ट्रंग हेतलांनाय आईपीएफटी न डैमेज खालायै आबनि बागै जों आईपीएफटी बो गणतन्त्रनि राय दावा हेकबा डेमोक्रेसीनि राय दावा जों त्रिपुरा हानि त्रिपुरासन बाहायके फियगै मानाय अहान बाहायके रक्षा खालायमानाय आबनो वानसगैनो तिनि संविधाननि मुताबिक न तिनि आन्दोलन खालायदंगो जेसेकुनो केबेंथों जेसेकुनो अपोज खालायथों बा जेसेकुनो अपप्रचार खालायथों आबनो जों गणतन्त्रनि राय दावानो आबनो जवाब रिवैनो थांनानै बागै अम हाइख्लायनो तिनि आन्दोलन खालायदंगो आगामी दिनाबो खालायथांनाय अबस्यनि कमिटमेन्ट बेलेबेले हामबाय नरक खनायमान खाना तै नुगैमान खाना यद आईपीएफटी नि जनरल सेक्रेटारि ताकुक शुक्लाचरण नवाटिया फाइसक पाइका आईपीएफटी नि जनरल सेक्रेटारि तै मंत्री मेवार कुमार जमाटिया नरक नुगैमान खाना बुसगां फासिंगो सार मेवार कुमार जमाटिया फाइसक पाइजाक लुकुरकनो नायरगनानि बागै त्रिपुरालेननि सानमंगो दिल्ली हासे फासिं थांनाय दङ सारनो हिमनाय तिन किसा कक सालायनाय मुलतनि खुक्ति आं खालामनानै मुसुमनाय ब सानमंगो ब सालो ब जागाव दरना खालायजाकनाय ब भाइके प्रिपारेशन ना हारजाका के सायखना बेले हामबाय जों अमहाय 2009 नि हयते
जों लागातार प्रत्येक बोसोरावनो जों दिल्लीयाव दङ दिल्ली अभियान खालायो जों दाख्लै बेहायनो जों थांनाय दाख्लैथै बर' गोबां प्राय 500नि उपर जों थांनाय अलरेडि जों 3टा बगि बुक खायखा दिनै अमानो दिनै दाबि दंमानि दिनै 1 नाम्बार दाबियावनो जों सानाय दाख्लै बेहायनो जों गोदान हासथाय खालायनाय बागै क्रिएशन अफ निउ स्टेट बेस्ड अन शेड्यूल एरिया अफ त्रिपुरा दिनै 1 नाम्बार दाबि द सेकेंड पॉइंट जों रेखा द बार्निंग इश्यू द कैप्स CAB तो इबे जों आन्दोलन खायनाय तो स्क्रैप आउट CAB फ्रॉम त्रिपुरा अब जों सानाय द 3 नाम्बार नि दाबि दङ NRC should be implemented in Tripura state third दङ दिनै जे बुरुरियां दरनो पार्मानेंट सेटलमेंट त्रिपुरा रनांथों अब जों अब दिन डिमांड दङ द फिफ्थ डिमांड दङ दिनै ककबरा रोमान स्क्रिप्ट should be implemented in Tripura with the H दोनो बहनो दानांथों द लास्ट दङ साखा दिनै हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी जों इलेक्शन सिगां खायजोंमानि अ हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी बाहायनो इमिडिएटली अपनी रिपोर्ट जों रिनांथों अब जों सानाय बेखौ 5टा एजेंडा तैनो जों दाख्लै दिल्लीयाव जों थाङै दङ आसुद अबसिन मिया जों दिल्ली थांमानि 2 तारिखआव जों आरो सिटिं डेमनस्ट्रेशन दै रैली खालायनाय ओंखाय दै बनि लगे लगे दिनै त्रिपुरा हास्टेआव बाहायनो 2 तारिखआव जों हायनो डिसेन्डा फैखा जों 2 तारिखआव जों दिनै 23टा डिभिजन आरो दिनै सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनाय फुंनि 10टा हयते 5:30 जरा अ त्रिपुराबो जों आसावनाय अबेला दिनै प्रग्राम नाजाक आं खागाव दिनै सारा त्रिपुरा बरक गाहामखौ वानसौनायदि दिनै IPF पार्टी जों सरकार दङ अब गाहामनो जों BJP IPF सरकार आफानो जों दिनै नाहरमों दिनै वानसौमों जों अब जों याकारिया दिनै जों अबनो सानाय जों अलरेडि जों होम मिनिस्टार जों साहका प्राइम मिनिस्टार जों साहका जों 500 हाइदिनि डेलिगेट इंक्लूडिंग लीडर्स दिनै मिनिस्टार MLA जों फाइ दं दिल्लीयाव आबाद जों अलरेडि एडभान्स साहका दिल्लीयाव जों साहका जों 2 तारिखआव जों आरो दरना खायनाय दिनै एकटानि दिन दाबि जों दिनै सेपारेट स्टेट जों मारिनाय अब दिनै हरमों आपनो सारनो कहे साइमाना मुसुकमानि हंके आरो दिल्लीयाव थांगै कुनो सेंट्रल मिनिस्टार बाय होम मिनिस्टार बाय एबा PM बाय मालायनानि कुनो अपॉइंटमेंट ना हारजाक मेमोरेंडम हजाक जों अलरेडि जों अपॉइंटमेंट सानोखा दिनै जों रहो अपॉइंटमेंट जों 30 तारिख 1 तारिख 2 तारिख ओ 3 दिननि बिसिगो जों बर मालायमाक जों अलरेडि सिटि सुइगा जों प्राइम मिनिस्टार सिटि सुइगा होम मिनिस्टार सिटि सुइगा दै चिनारनि डोनार मिनिस्टार the Singh bono जों सिटि सुइगा दै दिन ट्राइबल मिनिस्टार मिस्टार मुंडा जों बोनो सिटि सुइगा जों 4 जन मन्त्रि बाय मालायनो चेष्टा खायनाय बनि बागै बलायखि हामबाय माराव तैबो आं जों खबर माखा सिनि खनाव 29 टाइम जों थिक मायाखौ हर जों दिनै अल नर्थ ईस्ट लिडार बाय दिनै इंक्लूडिंग IPF लिडार बर जों कल खाय दङ जों आबो थांनाय खागाव जों दिनै मिशन जों जे दाख्लै थांमानि गोबां रेसपन्स मानि दङ जों होम मिनिस्टार मालायनाबो जों चेष्टा खाय दङ तैबो जों स्पेशली दिनै नर्थ ईस्ट लिडार नट ओनलि IPF डिफरेंट लिडार नम्बर 3 बर आसगनाय अब आं कक खनाखा जों खना सारैयो हर मोस्ट प्रॉब्ली आनो टाइम रेखा बर 9टा समय जों हर बर मालायनाय दिल्लीयाव जों मालायनाय अब आरो बां पार्टिसिपेट खालायनाय खागाव जों दिनै जे बिसोर दिन बार्निं इश्यू दिनै CAB कैप्स जों सालायनाय NRC दै सालायनाय अनि ब्यापारैनो दिनै होम मिनिस्टार हयदे जों खबर माखा बर दिनै इनभाइट खालायखा जों मालायनाय बागै अब आं थाङै दङ खोना थाङै दङ खागाव दिनै जों नाहरमानि बा दिनै डिमान्ड आपन हाइलाइट खालायनाय अब तो दिनै रुटीन दिनै रेगुलार दिनै एक्सारसाइज जों 2009 हयदे जों खाय दङ दाख्लैबो जों खाय दङ आं खागाव दिनै सारा तिबान बरक साइमानो दिनै IPF जों ताबक दिनै साम आगोय दङ सारा त्रिपुरा जों नगै दङ जों दिनै गन्डासरा हाय दिनै खवाय दिनै करबुक गोबां मा दिनै इभेन दिनै कान्चनपुर दिनै मनु रग गोबां मा दिनै बर आगोय दङ इभेन दिनै साब्रुम रग दिनै बर आगोय दङ जों रजत्त डिभिजन बर नर फाइजाक अल डिपार्टमेन्ट बर जों फाइजाक तैबो गोबां मा थाना दङ जों क्लांमालिया जों जागा कम जों 3टा बगिसिस बुक मा खायसिगो तैबो दिनै गोबां मा बर फायनाय हने जों बर क्लांमालिया जागा सर्टनि बागै अब आं खागाव जत्तनो आं कयनाय दिनै त्रिपुरा बरनो कयनाय न दिन बां सुरिदि दिन जों कॉर्पोरेशन नारकदि जाहाथे दिनै मिशन दिनै मुभमेन्ट सासे खोना बागै
जों जतन कयनाय नक चिमां सुरि बायदि तै जों बाय कपलेट खादि माइथा कायसा सुरिन सानुं सोंनानै मुसलमानखौ सारनो जे हासे हापां गिफिलमानि यागुल याक्सि बदल CPM नि बखाक तै हासिनि लुकुरकनो कमारनानै बागै जे IPF ति हापाङाव फायमानि यागुल टिप्रालेननि सानमुंनो पगै थांगा हानाय बर कक्सिल जामुं तिसाय दङ नों तिनि टिप्रालेननि सानमुंगो दिल्ली फासिं थांनाय दङ हासिनि लुकुरक रेल स्टेशननि प्लेटफर्माव बासायथिं बबो हाइकक फिरो मुंदना मुसलमान अब तो अपोजिशन पार्टी बर आगे बसावो ताक बसानाय आगे बर सागो जों खोनाखा जे तिनि IPF दिरंनो बर अनेक बेंगे कक सागो तमा CPM तमा कांग्रेस तमा BJP बर सावो टिप्रालेन मानिया टिप्रालेन जों बर बेंगे कक सावो जे तिनि हासनाय रनो ने बसना बाय हासुइर होदि रुवा बाय उरा बाय हासुइर होदि अमर जों गोबां बेंगे किन्तु बास्तव जों सायमानो ता पाब्लिक रक तिनि जनगण दक ता बुचिखा जों अ टिप्रा हासतेगो जों दरेसि लं टाइम तिनि पार्मानेन्ट सल्युसन थानांखाय एकमात्र टिप्रालेन नांगौ एडिसि आरो जों हासते कताल खायनो नांगौ अमर तिनि फाइनाल सल्युसन निनि CIB उंथुं NRC उंथुं अब टेम्परारि मेजारसि जों खागामानि निनि CIB फांदि निनि NRC फांदि जेकुनु सामं जों सारे सानमानि ता अदि क्षमता जों अदि क्षमता मानखा आबार जत टेम्परारि मेजार किन्तु जों खागाव पार्मानेन्ट मान बागै तिनि फर एभारलास्टिंग बागै जों खागाव जों एडिसि एरियानो जों कताल हासते स्टेट हुड मांख्लाय अब जों पार्मानेन्ट सल्युसन नाय अब जों बिसास खायो अब जों खागाव बेलेके हामबाय खनायमान kana chini khorang nai tongnai joro dahuktai buhuk song IPF ni haste tangphang মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ানি খুকতই যে দিল্লি হাসেও bo sanmungno bsango tonoi tini haseni lukurok eba IPF no khapurjaknai siklarok jakrarok tini ट्रेन बाय एबा केबोबा फ्लाइट बाय केबोबा मालखुं बाय अबा हायके दिल्ली हासे फासिं थांलायना नाय दंमानि जों नुबिमानखा जों जराव ठीक फाइ सकबायजाक राजा खरागुलिनि रेल स्टेशन ए अबा हायके नरक नुगि दंखाना चिनि खरांनि मांफ्लिबो हासेनि लुकुरक टिप्रालेननि सानमुंनो कारिबो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 ते NRC चोइल मासे माख्लायनाय आ नाहार मुंगनो बरक तिनि खातुं खाजानि बिसिंतै एबा खादुमानि बिसिंतैबो होनै मानो हासेनि लुकुरक सिकलारक सिकलिरक बुखुक जोksong तिनि नक मुखुं याकाललायै सामं खुमं याकाललायै बिहिक बुसा याकाललायै तिनि तिप्रा सारकनि अमानथाय सक्तानि बागै दिल्ली हासे फासिं थांनायनि नाय दंमानि नुगैमानखा जों जराव ठीक बरकनि बक खायजाक बकिवा फाइ हापायका अबो हायकेनो नरक न फुनुंनानि चाइटकनाय अ जागाबो आसक लामा कलकमा त्रिपुरा हा निसिमी दिल्ली हास्ते जरा 2 दिन आसुगै थांनानै अब आसक कम कगया एबा आबो आसक को तामचिनाय सानानि कक्लाय आबो आसक सहजिया नरक नुगैमान खाना चलारक थों बिरक थों मांफ्लि तिसानानि कयनाय यांनि मांफ्लिरबो साखानि मांफ्लिरबो फुनुंनानै बागै जे आराय दिन आसुगै बरक दिल्ली हासेव सगैनानै आबो टंथक मानि कगया बरक दिनि चाया नोंनिया गारै रां फैसा ग्रैनि बिसिंबो नक नुखुं याकालायै तिप्रारकनि बागै अ मानथायनो साननानि बागै दिनि कस्तके थांनाय दङ अ जागाव सापुं एबा दामसा जरा आसुगै दंनानि बरकनि बागै सहजिया तामनि बागै नरक नुगै मानखना बेलाय बरकनि आसुक थाइरक किसा जे जागाव खरक बुरि आसुकना दंमानि आ जागाव खरक ची आसुक लायै बरक थांलायनानि नाय दङ तै अबो हायकेनो नरक नुगै मानखना अजराबो जे त्रिपुरी सुन्दरी एक्सप्रेस तिरक मालनानि सेंखा अबो हायकेनो जों नुगै मानखा तिरक लुकुरक कालायनानि सेंखा तै नायरेकजाक हासेनि मन्त्री मेबार कुमार जमातिया तै IPF नि जनरल सेक्रेटारि बबो नायरेखा हासेनि लुकुरक न खाका हामिया फारका जे त्रिपुरा हासेनि लुकुरक त्रिपुरा सारकनि सानथाय मानथायनि बागै दिल्ली हासे फासिं बरक थांलायमानि आ मांफ्लि नरक चिनि खरांनि मांफ्लि नुगै मानखना जे याक बायखे टाटा रवै जे थांनाय लुकुरक न खाका हाम बायखे नायरेक मानि हासेनि मन्त्री मेबार कुमार जमातिया सिबाय रवै केबन खाका हामिया फारका रेल मालखुं ताबुक चलितै नुगै मानखना IPF नि जनरल सेक्रेटारि एबा मन्त्री मेबार कुमार जमातिया पाइथाक नायरगै दङ फियाबा बबो हायनो जों बिनि खुक्तै कक सालाय खोनाय मानखा बबो हायनो खोनानि साल थाङै दङ तै अबो हायकेनो थाङै सगैनाय गोबां मा IPF नि हास्तिया दं रक थाङै सगैनाय
IPF ni kusuk adong rok norok nugui man khana tabo paithak kamungo kalai tongo thasing jing je bogiwo hapui norok no mangpili phunung mani mangpili orok bo hainok ke shep ni bising ti phano nupudok kalanya ni sai toklai tongo mangpili nugui man khana teruk kalanya ni bahak thangnai tongo tabok bo asuk thaise mania kho IPF ni hasya dong rok eba leader rok nugui man khana no mangpili no rok boro sopaika sing sasa kutu bere min tolak laika di prasa